mina ngiNhlanhla Mbambo. Mbambo kunjani? Ngiyaphila kunjani baba? Hayi ngiphile kakhulu. Kwini ulethe lapha eWashington? Ngize Washington ngu-vacation. Yes, ngathi vele uvela ngaphi? Ngivela e-UK, eLondon. So ngu-holiday for 5 days. Then ngicabanga ukuthi hayi ngidlule ngilibe ngilala lapha nje wasihlala sibonana emnxebeni ngililalele so ngathi hayi it's best ukuthi ngifike ngilibone namhlanje ngamehlo. So singathi usijayele vacation kumbe into ezinjalo? Yes. So kunjani eLondon lapho khona? Alright, sikusama kodwa isama yethu isama ngebizo. Isama ngebizo alright kodwa hayi asicomplain. Yantsho phela. Ungcono kule lapha esivela khona esizalwa khona. So singathi ukuhlala emazweni kodwa kunjani mfowethu? Kunzima babudube abantu abaningi ekhaya babona ngathi sihlezi kahle kuyasetshenzwa akuphunyolwa. Yebo leso sikhathi sokuphumula esilaso uthola ukuthi maybe siyabe sisincane but kunenge sikwenzayo. Impilo yasemazweni ayimnani njengoba sasicabanga ukuthi njalo kodwa ke singathini isisimo sakhona uNkulunkulu usifake lapho. Singathi abantu basebenza liphuma leze lejona akunjalo. Liqiniso lelo babu Gibbs ngoba impilo yasemazweni ilukhuni iyadula akufani lasekhaya othola ukuthi ungasebenza maybe ubhadale irent amanzi maybe ubhadale $20 a month ugesi ubhadale maybe $40 ngale kuyasetshenzwa ufanele ubhadale irent maybe £400 ubhadale council tax £100 ubhadala amanzi ubhadala ama-bills wonke nje into yakhona is demanding life yakhona is demanding labantwana babefuna ukudla akuhlalwa. So singathi ke emsebenzini wona uJovani? Mina ngisebenza ke ngathi ngisebenzela i-social service le-justice system. I work with young people. Laba basuka ezindlini ezikhathazekileyo njalo abalezinhlupho eziningi othola ukuthi bazithola kwesinye isikhathi bebanjwa ngamapolisa vele inhlupho zonke nje ezihlezi ngathi ziyehlela abantwana abancane. So osikwenza like ngama prevention strategies ukuthi bangacommit crime xa ukuthi kwenzekile wacommit crime kwalama diversional strategies lapho uthola ukuthi siyasebenza ngama social services to make sure ukuthi abantwana bakhona banakekelwa njalo uMagistrate nxa ebakhangela abazwele. So singathi ke kodwa umsebenzi umnandi ubuhlungu kwesinye isikhathi nxa uchayisa lapho uchayisa usuthisekile nxa ukuthi kukho imphumela emihle okwenzileyo kube lemphumela emihle lokuthi ubone sometimes putting a smile in their faces. Kuyakwenza ukuthi lawe ukhangele emuva ukuthi hayi into engiyenzayo imnandi. Yebo imali yakho ngeke sithi ukuthi nengi kodwa ke uba satisfied ukuthi at least ngisiza omunye umuntu. Kodwa ke hayi kuyasetshenzwa njalo umthetho wangale nxa usebenza labantwana very delicate. Kufanele ukuthi uzazi ukuthi umuntu onjani, umuntu oclean, umuntu okwazi ukukhuluma kahle labantwana, umuntu olozwelo wonke nje uapply ama skills wonke ongabalayo apart from ama skills le personality yakho nje kodwa ayona umsebenzi omnandi bawuthola. Singasuthe isikhathi esidwenza. Not eside ngiphume university ngo 2014 so ngiwenza temporary vele ngoba khathesi ngenza masters ku youth work and community development khona eBradford so angiwenzi like full time ngiwenza like 3 days so ngathi senilabo 3 years really ngiwenza senilabo 3 years ngiwenza. Ukuthi kambe ngabe lo mlayezelo kubantu beZimbabwe? Abantu beZimbabwe umlayezelo ngilawo ukuthi bengikhona ngale ngoDecember ngizibonele la situation yakhona. I'll just advise them to hold on really. Ngilila uNkulunkulu uzabalatha. Ngilila uzabalatha. Ngoba nxa ukhuluma labo every day uyezwa ukuthi they are really stressed, strained. And ngendlela abakhuluma ngakhona uyabona abantu nxa bengasela themba ukuthi bazaphuma ku situation ekhona but umlayezo wami ngilawo ukuthi uzadlula. Maybe thina ngeke sikubone but izizulwane ezibuyayo maybe izezakhuluma ngakho zithi hayi
obaba bethu okhulu bethu basitshela ukuthi kwakunje kodwa kona kuzadlula ngoba ngesikithi esindebeleni sithi ongapheliyo kunjani kuyahlola ungabona lakho ungasapheli sokuhlola ngoba i-40 years abantu bakhuluma ukuthi sesikubone kakhulu 40 years from 1980 to 1990 sabona okunye 1980 to 85 then sangathi siba lokuthula kancane 97 waqala ke intshukuntshu so abantu babekhangele khonokho that long spell bethi hayi angeke kuphele kodwa ke hayi kuzaphela babudoka siyabonga ke baba hayi ngiboke kakhulu babudube kuba ngemina limphathe kahle kakhulu lesi studios ngiza encourage bonke abantu bakithi abavakatshele eWashington phangugijima nje ufike lapho babona udubo babingelele wabuza impilo into enhle leyo babudube siyabonga kakhulu baba hayi ngibonge kakhulu baba okay